Hakasamay baladeb jong ke Indian Super League. Alaaeddine Ajaraie uday way ni kirang lehkai ba pau ha kini ke lempung. Ke jingia thep jeng hado arpo laikol nagi arpo sandeli jingia lehkai ke Indian Super League. Rengkat laikol ke Super Cup ban laikol ke Duran Cup. Lapelong ban yo thep hado arpo nyau kol rengkat nyau teli ki asis. Ulak kelalong kum way ni kirang lehkai beremdor do klub NorthEast United. Kublai pi berok ki prok bejor ki bejos nontonan ban sengam ki video ni channel. Ti perlok ni video ngan rai pi ki khana jong Alaaeddine Ajaraie. Ti perlok ba page ki khana jong Alaaeddine Ajaraie. Umdai tan orang lehkai bo pau na keri jeng keri Morocco. Uni orang lehkai lakai house name kat kendai spa kendai pulai badminton udan live pewar snem. Hagi para mencewa uya lehkai hagi klub ki badan ke negeri. Henry house name arjar arjar arpulai lo penyeso ke klub ko lehkai hari Qatar hagi scan division jang ke Qatar league. Bat hari klub ya kebalatip kerteng kum mo aita. Alaaeddine Ajaraie ulami medan tangkalai dari jing lehkai ban ya thep kharway kol bola kelalong ro kum orang thep kol bebon kol do hagan ke lempung ban job ro ya ke scan division apo ke negeri. Henry house name arjar arpulai arjar arpusau lelek pai biang syagari jing ban ya lehkai hak klub AS Far Rabat bat haden kani umi medan arpun tu ligi jing lehkai ban ya thep pat tang lai kol. Pada house name arjar arbusau ke NorthEast United kelas soy yang orang lehkai. Pada kejingla jeng ban lehkai bahan ke klub NorthEast United haga somoy jong name arjar arbusau arjar arbusan. Dak sedang ban pau nak lempung jong ke Duran Cup. Kuman cupan kan mau la thep ko la kejing kun semifinal persya ke Shillong le jong. Habaka NorthEast United kala job dalai lanat gol persya ke Shillong le jong. Bad haden nang ta lapau dari jingia thep kol haka final jang ke Duran Cup Persia ya ke mahan bekan Super King habak NorthEast United kala job ya ke ni ke lempung kabak hampau syuk ba uni orang lehkai na ke Morocco ula ban thep hado arpo laikol haka Indian Super League naki arpo san di ligi jingia lehkai la benong tang art ligi jingia lehkai ba uklem la ban thep kol bat la pelongi uban ya thep hado arp kondai kol haka samai baladeb rengkat neutali ki asis man ya koro ya ke golden boot haka Indian Super League rengkat ke golden ball kai ku bangakwat bandra sepi menta ka samai hatu ne orang lehkai udang lani ban kering ya ke khamat ki riu football saja sen ke NorthEast United kan ya kendo biang ya ke Shillong le jong haka group stage jong ke group E menta ka samai NorthEast United kan ikut bersyak ke Shillong le jong haka Pratrik ubanai bapra haka jingi lehkai jong ke Duran Cup. Berhadin bakut jong ke Duran Cup ngan saya ipat yau Alaaeddine Ajaraie haka Super Cup bat kum jero haka Indian Super League. Ti perlok kini kidai ki khana ki ba kendiat shaphang ni orang lehkai negeri Morocco. Tetar hadok melaya kendo haka waipat ke video kublai shibona.